Hello, tuni ku news bezo se na bon cha ven lem na heben tuni a hi India la Pakistan chungchang neu cha hin sei kin hui ten aji chu hi chi chungchang ho hi he lo wa kho khat a hi lo wai le khasim ho ding a jong hi chi ho to bang a political chungchang hi hen a hi lo wai current affair ho hi he lo wa poimo khat a hi za a chu hi chi ho hi in sei dio a hi in le khasim ho keu a hi po in India gam sunga cheng Indian citizen khat hi a hi le I gam sunga thil so ho hi I het lawa poimo khat a hi ze a dunia India la Pakistan ki boina chungchang ho update hin bol ke no hiten pan ma sa jong chu kana sein abana hi itiam khana update ahong umai le cho jong chu aban bana in sei di wa hi ti a hi in tu chunga Indian PM Modi in thu asei ho hi ga ngai hlaleu hen ei ho ku ki cha te a dinga jong thil pha chom ta asei in hi chi tu chunga Pakistan chunga thu asei ho hi ei ho chunga ahin man ding ham ti ho jong hi lung boy na kham set a hi in aji chu tu chunga athu sei ho hi na sa a hi in hi za chu hi chi to bang thu asei do ho hi ahin mol so ding ham a hi lawai le Pakistan ading bowa seya ei ho adinga hi asei lo ham ti ho jong hi I het theine diven hoi tai na nga yo hi tin aji chu tu ni chan ge ya hi kumni waljen Manipur boy a hi ta in ahin la ei ho boy na hi Indian PM pa Modi adinga hi boy na kham ama ki kum na kham hilawa hi agel na ala ya hi ti jong hi het divin kain timin ama sa apat na India la Pakistan ki boy na ho hi update in bol to zingovin India in Pakistan gam sunga thing noi kem ko lang hi aga thing noi ho kem ko lang hi aga susi in aban le Jammu and Kashmir gam sunga to a Pakistan in occupied abol na gam sunga jong hi post li le nga lang hi kap tal re tai ti ho jong hi mu a hin hi chi bana hi Pakistan in jong missile zathum zali lang India gam sunga ahin kap lut na hi chi ahin kap do ho chu India in air defense mang cha chu ana su sit pia India gam sunga hi chang khat jong chu lo hi la ngta chu ana su sit pi ti ho chan chu in save hi chi zowa hi Donald Trump ahung ki kumin Donald Trump in India le Pakistan ceasefire bol luvin ti a hi thupi ahin ne in hi chong chu India te a hi in Pakistan te a hi in except a ki bolin gam te ni ki ka a ki boina sangta ki attack to no ho chu nga a hi tai ti jong chu in a savin hi chi zowa chu a last pen video a chu hi chi ceasefire zowa jong hi Pakistan in apart chenga hita chu attack ahin bol jing na lai ti ho jong hi mu ahin ahi le hi chiwa Donald Trump in India le Pakistan ki ka a chamna ding ceasefire sim ding ti a to gon ahin nei pa chu ipiji pena ahin nei ham ti hi tu a hi athu hi hunglik do ahin hi je a chu hi chito bang chamna ho hi ahin si mo hin ti a jong hi gin mo na len ta men tu a jong hi India in Operation Sindur ti a ball pen hi ki kha nai lo a hi in tu ni chan ge a hi Operation Sindur hi chil hajing na la ETM khana Pakistan in a hi lo lang ta a na a hin to kha a hi lo le ki gin lo lang ta a thil a hin bol nge a hi le operation hi kisun zom na lai a hi za cho hi chi chung changa hi ki bol zom ding a hi ti a hi India ten to gon aneiwa aban le hi chiwa army navy officer a hi in navy officer a hi in air force a hi in hi lo army officer a hi in hi cho zo se hin tu a jong hi defense langa officer a hi ta hi officer ho zo si jong hin tu a hi briefing a bol lai ta hin ti su Pakistan hi ipi bola ki etik ham
hoi lai ki kap sit pia hoi lai ki hoi pia a hi lo le hoi lai mun hi attack ki ball ham ti a hi hoi ta briefing a ball lai ta a thu ball a thil ball dan ho hil chet na mi pi hi han wa noi le si na mi pi ho hil chet na amazing lai a hi in hi chi ka a chu journalist on anado nawa air force langa leader pa hin ana saina chole Pakistan ho nuclear facility ho I macha attack akik ball khapoi kirana hills a hi I macha attack akik ball khapoi ti a hi don butna anapi wa hin a hin la tu a hi US media a hi in a hi lo la Pakistan media a hi in hi chi ho hi iga na hi le chun tu chung India in attack a ball na a hi Pakistan te nuclear izat nam khat hi project nuclear store a ball na ho hi asu se dana jong hi save ti ho jong hi thu hung lik ki ta hi je a hi agang theilam pe na Pakistan gam sunga gal hi Donald Trump hung ki kum hen lang US hung ki kum hen lang agang theilam pe na ceasefire nahin ball lo wa hi le wa noi le si hung boy khading a hi ti a ana sei ji pe anu chu tu a hi avet wa hi le chun hi chi Pakistan gam sunga nuclear ana koi pe anu hi chi chu ana su kha dan hi chi chu ana lik dan a hi tain a hin la tu a hi India ten a sei now a video ho attack a ball na ho iza kai hi hoi ta avet sa a hin hi chi ba eke bhartin a sei na a chu ama hin I macha Pakistan nuclear facility hit aki ball khapoi aki kap khapoi ti ai ase wa hin BLN ball ham a hi lo le Pakistan gam sunga thing noi dang ho hin akap sit pi hom la ki het ta lo wa hin a hin la tu le tu a thu a lik dana chu a hi le US jong hin Pakistan in hi chi to banga ka gam sung wa nuclear hi a lik ta in kei ho dinga jong danger mama ai ta in gam dang ho dinga jong hung danger the a hin hi ja a chu a gang theilam pe na hi chawai ceasefire ni phone pi bin ti a hi ana sei ja chu Donald Trump hin India hi nga hi request a hin bol da na hi mu a hi ti jong hi chawa ko na mu a hin hi chawai ga vele New York Times ho vela jong ana ki ji a hin hi chu to bang hi tu chunga hi chi India in military base ho tilen thing noi ho umna ho hi hen a hi lo le air defense umna ho attack ana bol na hi nuclear hi ana to kha da na hin hi chi nuclear ho hi nuclear Pakistan te nuclear koi no ho ana su kha pha na chu Egypt ma ko na air force on van leng lin ta hin tol wen hi chi wa hi niel di tampi a hin po win hi chi nuclear asu kha na ho chu ana hu uve ti ho chan ge hi mu a hi ni chi to banga hi boy a hi a le chun Pakistan gam sung hi danger mama tu a hi a nuclear hi hung lik nge hen lang itiam khana hung boy nge le Pakistan gam sung hi koima nuclear kap lowa ama hola ama ho ki kap khum dana hung ding dan din mun chan ge a jong hi mu a hi je a chu tu chunga Donald Trump India gang ta a hin kham ho jong chu hi chi ho ji a hi ti jong hi chi wa ko na hi mu a hi in hi chi ho hi he lowa ho a hi ka ti na chu hi chi chu a hi in tu a hi Pakistan gam sunga mi asang in aza in dam doi je a hung thi ti kha a hi le chun hi chi nuclear a lik je a hi thi a hi ti pa chu het thim na diwa in sewa in hi za chu Egypt ma ko na van leng ho gal I ma cha van sop lai jong pon a hin la van leng lin ta hung leng in hi chi wa chun air boron ho hi a hin po in sen a hi in a hi lo le boron ho hi a hin po in hi chi nuclear a leak na vela chu ana le hla in hi chi nuclear radio active lo na dinga chu nuclear damdoi ho ahung lik do thailo na dinga chu ahu na ding in hi chu to banga chu Egypt in jong nasta Pakistan anaki thopi ti ho chan ge hi mu a hin
Ize a chu Pakistan gam sung hi tu le tu a hi danger ma a point khana hi omahin India in asaina a chu ga velo hen hi chwa hi a lim ho jong hi chi after before ti ho hi a lim ko yewa masanga hi chi to bang a hi in tu a hi attack ki bol zo wa hi chi to bang hi a lim hi tai ti a hi ana so na ho jong omahin hi chi asaina wa tu a hi India a hin ngo ki na wa hi le India in Nur Khan air base attack an bol na hi chi hi attack ki bol hi thing ta asai dinga cho Pakistan Nur Khan base hi air base hi India in attack a bol hi a hin la India in hi chi wa hi Pakistan ten satellite na Pakistan ten nuclear a koi viti hi satellite na ko na kimulo wa hin a hima nuclear country chun tu chunga jong hi Pakistan ten India te hin hoi lai nuclear koi vam ti hi a hello wa hi ta chu country khat chun in nuclear bomb koi no chu kisel a hi India in jong Pakistan hi ta chu hi chelai muna hi nuclear a koi mo viti a hi attack ki bol a hi po in air base attack ki bol a hi la hi chewa hi ato kha a hi ti ho chan ge jong hi mu a hi in tu a hi US gama ko na mimin thang da ta journalist ho jong hin nasata sevin news ho a jong hi a hin ji win hi chi hi Pakistan gam sunga India in Nur Khan air base attack a bol na ahi nuclear ho Pakistan nuclear ho jong hi ana tong kha in hi chi wa hi nasata nuclear ho jong hi ase in hi chi a leak ding hi ki chat na in tu le tu hin nasata boy pi ve ti ho chan ge jong hi news za chom mai ki the ki ra hin ETM khanang boy nge le chon Pakistan gam sung hi India in nuclear attack lo hi la ama ho ke tek da nai tampi thiding dan din mona jong hi mu a hi ti chu he theine device e wa hin a hin la hi chi blackmail a hin bol jing til hen masanga HCC file ahung oma chu mi zo sin a het chu a hi le Pakistan PM pa hin India te hi gal anga alowa missile attack anga alowa ile Pakistan in nuclear ki mangding hi ti a hi gi na ahin bol jing a hi ni chi chung changa hi zan hi PM Modi holim na achu ama hin hi ti hin anasai kitnin ahun tai Pakistan PM in aphat chenga nuclear blackmail ni hin bol da ta ben nang ho si nuclear nei hi po ve ke hon jong ka nei ve hi chi blackmail ni bol ho hi nga gang chelven tia jong hi le don but na ana nei tai ti jong hi mo a hin hi chi keu chu a hi poin mi hi min leise chunga I poimo pen chu ipiam ni le cha a hi lawai le an ho hi ni khat ni ne lawa ni theo ni a jong ki hing thei a hin tui don jong le ki hing thei a hin la tui le hui ki ti pa hi hui hi a poimo pen a hin I hin kho sunga chu hui lawa chu minute izat ham khat sunga ki thi jing thei a hin la tui lawa chu hap tai za ham khat ri ki thi thei a hin hap ta khat sunga a hi lo le ni thum ka ki thi thei a hin I za chu tu chunga PM Modi in anasai na jong hi ga velo hen tuile thisan chu long khom thei lo hi ti a hin aji chu India in tu le tu ai indus water hi indus tui pi long pen ana kha tan pi hi a kha tan jing na lai a hi in hi chi wa hi aman asai na chu tuile thisan chu khana long khom thei lo hi ji chun a hi thei a hi le Pakistan le India peace talk e bol de wa hi le POK chung ki sei ding a hi la vai le thing noi chung ki sei ding a khoti la vai le India le Pakistan to khom na thei pon ti ho chan ge hi ana sei in tu ni chan ge ya Pakistan in hi chi nuclear missile ho mangcha India blackmail na bol jeng hi ngagang chalven hi chi hi a hi la vai le ke hon hin le bol le na tho zo lo de hi ti ho chan ge hi a sei bin ngapan le aman a sei be kit na a chu hi le tu a hi Pakistan in thing noi ki tho pi na a bol jeng hi anga la wa hi le tu a pa na Indian policy a ki hel tai koi tabang
thing noi hi hen government thing noi support ho aki hiel na umlova ani a hi thing noi sponsor country hi hen thing noi hi zongle ani ai thakat na ki gel ding hi tain hi je a chu hi cho chu India in ki mai to pi ding hi ti ho chan ge hi PM modi in zan hi mi pi ho hi nga holim na ana bol na a chu ana seido ai ti ho jong hi mu a hi in a hin la hi chewa hi India in tu a hi thing noi hi hen a hi lo le government thing noi support ho jong chu ama hin ani ni a thakat na agel ta dinga hi le US policy to bang hi ding ham ti hi mi tampi question a hin na mi khan khat chun US policy to bang ham a hi lo le India in tu chunga thing noi le government thing noi ki support ho chu thakat na gel ding ati a hi le chun US policy to ipihama ki hi na ti mai thewain US in jong hi chi to bang hi agel lai koi to bang country khana government khanin thing noi a support na hi le hi chi chu thing noi a ki gel ding a hi ti hi a hi in India in jong hi chi to bang chu tu a pa na hi ki gel ding a hi ti hi sei a hi in a hin la akiba lo na khat US policy khana zaw kit khat cha hi le chun koi to bang government khanin a MP a president a hi lawai le amma tuma PM hi hen a hi lo le president hi hen ai pi chu hi jong le CM hi jong le ama i khat ti le hen ama guard dinga ama ki tho pi ding ama ki hin so thei na dinga thing noi to banga group dang khat phut na government service ho hi lo government sepai hi lo government police hi lo government army hi lo atum be a ama ki hoi do thei na ding le atum be a aman hita chu party khat ki sima thal hin ki choya pan ahin la a hi le hi chong chu US policy a chu thing noya ki sim ding a hi ti hi a hi in a hi le tu chunga India ten jong US policy banga thing noi hi hen a hi lo le government thing noi support ho thakhat na ki gel ding a hi ti a igel ta wa hi le chun koi to bang PM hi hen CM hi hen president hi jong le ama matuma hita chu achom be a thing noi hung ki sem a hi lo la group chom hung ki sem thing noi khel khel hi jong le group chom hung ki sema thal ki choisa ho jong chu thing noi a isim deu ham isim lo deu ham ti pa hi tu le tu a hi nasata Indian government hi nga hi do na ane ve ti a hi in hi cho jong chu update au mile in sei de wa hi hi chi chu ka ga sei nom na pen cha hi a hi le tu a hi ga ve lo chun mei hlei CM pa biren le masanga BJP PM pa MP pa katina MP pa hin tu a hi arambai tengol ho hi ama ho masanga apu apa chon dan dungjuya hi amina vowa arambai tengol tia aphuwa tu ni ai thingnoi aso wa hi tai thingnoi to banga ki vai po wa agam anam sunga thingnoi ho banga thal free ta a choya wa le a hi ven hi che ho chunga hi EP a hin god ding ham hi chi chu a hin is a chu US policy hoi tai follow wa hi le chun arambai tengol ho jong hi thailo ding ai a hin la thingnoi support government kiti ho za chom ho asaina a jong hi India in jong i za ram khat support ki bol to banga hi hi za chu hi chi ho hi adin dan aung ki chi ding hinam a hi lo le Modi in hi chi to bang thu asei ho hi ama gam sunga ho hi ipi a logo ram ti jong hi ki sei do no mai za chu mi tampin tu le tu a hi US policy tai man i chi deu ham a hi lawai le thing noi ho le government thing noi support bo chu ipom deu ham ti a hi koison len ta hi ane ve ti jong hi mu a hi in alang khana chu i ge lai le tu a Pakistan din mun hi a phat chenga missile ka kap khum ding ne hi ve ti a sei wa hi India in attack a bol na a hi a missile koi na ho tilehen nuclear a koi na ho hi ana su sit pi a heta chu a nuclear hi hung lik do kha a hi tain hi chi hung lik pa hi a hung san nge ai le chun
het man lowa Pakistan gam sunga hi thilung izat ham khat hong ki zam ding hi ti chu ika het thein diwa nge ikiven thein diule nga tu le tu a Pakistan gam sunga condition hi chi to bang hi ti chu I het thein diwa neu cha update in bol the ho hi chan chuin tin update au mai la dang jong in bol to jing diwa hi tu ni ku gi news be zo si na chung ovin ka ki pa in bon chawen pathin in phathein bo jing taw hen